Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Evo, prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, početak je nove radne sedmice, ponedjeljak je, vraćamo se polako na YouTube, vraćamo se tom nekom raznolikom kontentu koji ste do sad navikli gledat na mom YouTube kanalu, tako da ide ljepše vrijeme, idu lijepi dani, tako da bit će raznolikog kontenta u nekom predstojećem periodu. Ovim videom želim da vas pozdravim i da ispratimo moj neki današnji dan. Nisam snimao od početka dana, evo, trenutno sam preuzeo smjenu, počeo raditi, pa eto, u toku smjene malo ćemo popričati i što se tiče nekih radnih odnosa, nekih radnih navika, neke, ajde recimo, trenutne situacije, bar što se tiče mene, što se tiče moga posla i što se tiče nekog budućeg perioda. Tako da ako vas zanima to, ostanite u nastavku videa, stavite jedan like na ovaj video, zapratite kanal ako još niste. Ko ne zna, ja sam Saša, živim i radim tu u Sloveniji i ovdje na kanalu vam donosim taj neki svoj život u Sloveniji. Neka pravila, neke zakone, videa i svakodnevnice, moja kulinarska umijeća, kaj nisam stručnjak, ali volim probavati. I tako, uglavnom za svakoga na kanalu ima sadržaja, tako da ste svi dobro došli na kanal i ako želite naravno da me podržite, stisnite to dugme subscribe, pa idemo u nastavak videa. Evo ga ljudi, danas na pauzi jedemo burek. Da li ste ljudi vi opazili da je svaki put burek sve manji i manji? Dobro, mesa ima, ali nije ko što je nekad bilo. Jest da je manji i sa puno manje mesa nego obično, ali da ga probamo da vidimo kakav je ukus. Da vidimo. Okus je ostao isti, sam količina manja. Koliko je inače burek? 300 grama, jel? 250. Za 50 grama su ga sigurno smanjili. Kaj praviš ti, kolega? Nekad je bio 1,5. Nekad je bio €1,5, a dobio si više. Sad je 3 eura, pa dobiješ manje. Logično. Ništa ljudi, idem ja jesti, pa čujemo se onako tokom dana. Evo ga ljudi, gotovo je za danas. Evo ga, malo smo i produžili. Znači, evo ga. Opa. Sati je ponoć, tačno je 12 sati. Inače radno vrijeme mi je od 2 do 10, međutim, dobro, ovak se ništa ne vidi, čekaj da upalimo malo svjetlo. Međutim, evo, ostao sam malo duže, jer ima nekoga posla, ima malo gužve, pa treba to sve stići. Što se termina tiče, da završimo prije praznika i prije 1. maja, tako da moramo malo onako stisnuti. A naravno, kad je tako u pitanju, meni to nešto i nije toliko teško, iz samog razloga što vjerovatno oko 1. maja imat ćemo malo više dana slobodnih.
to ćemo u nekom drugom videu kad se bude znala tačna informacija. I sad, evo, znači, za velikonoćne praznike ili za Vaskrs, Uskrs, kako god ko kaže, i tu sad ide par dana slobodnih, tako da imat ćemo vremena za odmoriti. Ništa, ja idem polako kući, pa ćemo malo i popričat usput. Evo, nakon, mislim, tog nekog perioda koji nisam baš bio aktivan na društvenim mrežama i koji nisam pratio stanja šta se događa, mislim, i što se tiče i posla i što se tiče tako nekih uobičajenih video snimaka koje sam radio prije. Da vam pravo kažem, bio sam malo i ispoj svega toga i iz praćenja i svega, i sad evo u zadnjih par dana sam opet malo se, što se kaže, aktivirao oko toga. I s obzirom, znate i sami kad su te neke teme u pitanju, da ima tih nekih dosta interesovanja kako je trenutno stanje u Sloveniji, da li posla ima, da li nema. I mislim, generalno što se tiče toga, ne mogu se baš sad sjetiti ni svih nekih pitanja. Posla ima, nije ko što je bilo, da budemo, znači, onako realni, nije ko što je bilo možda prije jednu, šta ja znam, 2-3 godine, ali mislim posla ima onako solidno. Radi se normalno, nije sad ono da se kaže da je tu neka, recimo, neka prevelika gužva ili da je ono da ne možeš dignuti glave od posla, ali radi se solidno, ima se posla i neki normalan tempo je u pitanju. Ja sam dobio priliku da učim malo raditi na ovoj nekoj novoj mašini, mislim novoj mašini na kojoj do sad nisam radio, i hoću da iskoristim, znači, sad ovaj period, znači, da i naučim i na toj mašini da radim, jer ljudi nikad se ne zna, možda nekad budem i u mogućnosti da sebi kupim tako neku mašinu, pa možda i da radim za sebe, što ne bi bila, ajde recimo, ta neka slaba opcija i slaba odluka, jel? Dobro, mislim, ja sam poznat kao neko koji ima dosta ciljeva i koji voli maštat, koji voli sanjat o svemu tome, ali dobro, vidit ćemo kako bude. Možda bude nešto i od toga jednoga dana, od tih nekih mojih snova, nemam pojma ni ja. Lako je njoj, kad ona ima BMW, lako je njoj stiskat gas. Jebi ga, moj golf ne može ići tako. Ali dobro, bitno nek ide, bitno nek on ide. Kažem, stanje, ajde, mislim, kao i svagdje, kao i ne samo u Sloveniji, već i kao i svagdje, znači stanje je tako kakvo je, znači nigdje, sad trenutno nigdje nije idealno. A u svakom slučaju mora se raditi, ljudi, mora se raditi, kako god bilo da bilo, mi moramo raditi, jer pare nam neće pasti s neba, jel tako? Bitno je malo težak period pregurat, ali ja mislim da neće nešto previše trajati, što se kaže, malo težak period koji je trenutno,
po mom nekom mišljenju možda neki pa tako, pa neće ni godinu dana. Ja mislim eto već u drugoj polovini ove godine da bi moglo biti onako bar što se tiče posla i što se tiče ove moje industrije, ove naše industrije, da će biti, ja mislim, malo gužve, ali dobro, o tom potom vidit ćemo. Znači to su opet i te neke malo političke igre, političke manipulacije koje ja naravno da ne želim ulaziti. Ja bi trebao, ako sve bude po planu, ja bi trebao u četvrtak za Bosnu, znači za praznik, za Vaskrs ili Veliku noć ili Uskrs, kako god, i da se vratim ponedjeljak nazad za Sloveniju, a vidjet ćemo znači za te slobodne dane oko 1. maja da malo sredimo ovaj YouTube kanal, da malo nasnimamo nekih video klipova. Mislim da nasnimam, ja uvijek govorim u množini, iz tog razloga što i vas smatram dio ovoga kanala. Vidjet ćemo, ako bude lijepo vrijeme, planiram možda čak i neko, ajde recimo, putovanje, ili ćemo vidjeti eventualno možda i ovuda da posjetimo u blizini neke zanimljive krajeve. Uglavnom to ćemo iskoristiti u tih par dana što budem slobodan. Vjerovatno ću i kad budem u Bosni možda snimiti 1 ili 2 video klipa, pa ću objaviti kad vratim se nazad za Sloveniju, jer znate i sami da mi je, bar ljudi koji me prate malo duži vremenski period, znate da imam problem dole sa internetom u Bosni, da mi je jako loš dole internet i što se tiče da uploadujem video, to ide malo teže, jer sam ja tamo u selu i imamo slab domet mreže i mislim da ne odugovlačim oko toga. Uglavnom ljudi, malo sam umoran, pa nemam baš nekoga više teksta. Ja bi se ovom prilikom zahvalio na gledanju, zahvalio na podršci i zamolio bi vas, ako vam nije problem, da stavite like na ovaj video, zapratite kanal ako još niste, jer moguće da i bude taj jedan serijal u maju koji bi trebao biti jako zanimljiv, bar za mene za snimanje, a nadam se da će biti i vama zanimljiv za gledanje, pa tako da ako želite to sve da ispratite i ako želite da podržite, znači zapratite kanal i stavite to zvonce pored dugmeta za praćenje. I ako vam se čini neki video zanimljiv na kanalu, možete ga slobodno podijeliti sa svojim prijateljima na svojim društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju još jednom i hvala vam na podršci, pa se vidimo i čujemo u nekom od sljedećih videa. To je vjerovatno iduće sedmice, ove sedmice vjerovatno neće biti više videa, znači iduće sedmice se vidimo u novom videu. A dotad lijep pozdrav svima. Ćao!